Hari ini karena lama tidak makan gado-gado di Surabaya, saya mau beli gado-gado ya. Gado-gado guys. Sini. Bu, saya gado-gado satu, Bu. Tapi kok modelnya gini ini. Gado-gado kok gini, Bu. Ini namanya rujak ulek ini, Bu. Emang begitu. Gado-gado. Emang begitu di sini juga. Ya, ini rujak ulek namanya. Gak apa, rujak ulek gado-gado nih. Gado. Gado. Ya bener kayak gini, Indonesia harusnya kayak gini. Enggak, harusnya disiram. Bukan diulek ini. Nah, kan emang gado. kan namanya emang gado-gado. Nah, tuh. Iya. Tuh. Iya, harusnya Bu, ini tim siram mana? Tim siram ini bukan gado-gado ini. A few moment later. Rujak itu diulek. Lah kan nih gado-gado kali gue bilang apa? Gado-gado artinya apa? Dicampur. Dicampur bener, gado-gado dicampur. Dicampur tapi nggak diulek. Kalau diulek itu rujak. Lah kalau disiram, siraman.